Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke ceng car am. Tip syuk kan long kam no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel ane ki restaurant ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong ko jongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. State President ka National People's Party uba Preston Tensong uba dairu usembod Menteri Rangba ke Jela uba kemi ia ketenat PWD Roads haka arpun riu terek ujemang arja pun riu ulai tu uba ka sorkar Jela kelas sedang bansyana ia kesurak ka bakong santam ka bakot daki spa klur tingka ka bapeniaso na sor nong ston syaka sinong maued bad na ka sinong maued syaka sinong nong jeri. Ya kani uba Preston Tensong ulapan pau habakaran haka jelang yalap election. Kabalalong hanong ston na kabentaban pan jingkersan na kipadba ya ukertong jong ka NPP u Dr. DRL Nonglan. Uban yakun ya ka election MP Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency kabansa Longshen. Ulaong ru baka sorkar hapo ka jelam jong ka NPP kalabu hakamat ya ka roy kapar da ka basyana ya kisurok bat kilenti kisingkien bat penbenaru basyan ka sorkar kan sa syana ya ka surok ka bakot arpulai klur ka bapenyeso na sopian sya sor nongston bat ka baon sa khot tendar no syen. Teman boy sa kapang jong kandidat canvas lalika campaign election. Nasuswa ban proyek dak katu kateli bentar. Hakbedei bakaroy kapar kabit kabiang jong kecelah megala jadi nado usnen ar hajar katra hakabaka parti NPP hakabaka jingalam jong berat sama kum uji benita ngilang rei bat ngilang penpau bat nabi di paibak nong syamsnong nang next time hilayoi kumbakalong. Lalu ia pai sekalian karoi kapal kalenti kasengke nilai persyang kata kadyai banwanra namar nakalian jongi kaparti bakasorka kapibu Ahmad Allah banwanra ia kata kajidlah banwanra ia kata karoi kapal Haki Snong Kitau, Haki Distrik di Baper, Jom ke Jela Begerajani, Kaban Nengkong Tam, Kadai Kalenti Kasengki. Nisyen Baune Ude Botlo Mubakrau Tam, Nakabentakan Kamai Gaji, Nakabentakan Yok Kabot, Bat Nakabentakan Jimroy Stek. Jom ke Jela Begerajani, Om Ureuta, Mensua, Uom, Bagari Amerika Kareusta, Kaklanbo, Day Namar, Bagadon, Kalinti Kasengke, Kababit Kababian, Nakaway Kesnong, Syakaway Pat Kesnong, Nakaway Kejaka, Syakaway Pat Kejaka. Teniru nakalian untuk sorkar atau kejelam jom ka NPP hanya tujuh nila pelut labun hajar kelur kapisa hakdai banwanra ya kalenti kasengkin kababit kabadiang tambah aduk benda nimpatlah ban pendek lut ya kita nama tengkeng don kibawong hiahe tan katengam Koba Preston Selen, dia nak tak tengah bilang karai kapal, mulai mangiten di padio, ngahwak batau yang di maklep, yang itu kita padio, pin sayo, yang jingkerku, lembah, jom kasorka, habok ajalam, jom kaparti NPP. Hadwedei kertang bahkan nongstoin area barokawai. Ngangwa ban penbenah mat jogi kabangit satat tendang Aceh
Kadon kowe ke projek nante nalat banlet syatai syapok dura. Kami ong sopian. Banlan syade bankonet hadu antai sahabat boy gejiki. Nilai yok sanction ar paulai kelur. Banyak ni ha une ubnai banwan ngin khotten gar. Bakin pelong ru ya ka surok macam kita bahaya. Kababit kababiang nang bakayat kayen joki paipa cibarum bagi bami nakasor nokstoy kanlong kajing kerbu ya kipar kaba kakam kabeli nangtre mentah ngatrai barok naplen jopi belayoi daki spakur ngibelut ya kasurok kabadon kam haduk kata-kata kaban ketang ban kentil ya kayo kakot jongi kata kadai kasurok na non-stoi bisa mau bat na mau kani syate syapok nong jongi daki spakur ngibelut halor jong kada ke projek bat kentangan ya tu ya pi ya kada kakam rulas dan kre mendai mana suhe tangan teli Harga kuhak penyatu ya pi kilok ki badang atatin skau hale kenang sedai jomoke bapin yo i bakate ke projek kabang hisang syam bagi patur mentang alas dan badang gethem tang hake kindiat terligi sem laga nilalang berpendet ya kate ke projek kanlong ke jing mentoy ya ka west kasih hills barok away baka jing mentoy kamtam ya kan nomba hangli hanong ston kita kikam kibangi na kalian joka sorka hapok ajingelam jong konrat sama kabangi le mateng tendon kibaong baka sorka kale siliam kemat ya dipaja jong kawes kasih hills district Reganya tu ya pi ngilat rei bat ngang metsken bakal long kecing terku ya pi kipai ba jom kawes kasih sedikit kibabun ba kiplan kip project kibalak don mentah hak plani stage baru kibalak mentah satang dengan aisanction Kibabun ba ka convention hall lani ka district auditorium nanta ka madan football ka ba video ka dia kut ka mereka ka standar nanta kiwe ki far ki banghi ila pipe mat siapa ka west kasir korokwe kilong pa kibun sama lagi Ngau bah, wacha yalang bakla, hagajin keren kiwe pat lesi, kibapun skopuk bakla, baka sorkar kasupia, kasorkar kamprekam, lani hana kasorkar kabatuk kabatin, kajin keren kabamanjasi, kabangiyo iru wat haki social media. Kabang ngaten-ten ngani go ebilade ngam kuasu wan banpek mobile kikitin kibas no sukhe ngatrai mati kilong tume kilong kupagi sama kibat kibreu kibreu ngatrai pin kuasu banpek ya ki social media kala isukhe hadu kata-kata maka to social media kama gitu dipaiba lani gitu kibreu ki komen bakin jinelaong penban ko sorkar to ya presitong ban penujat ya kidrok ban penujat ya kilinci kalai ban penujat ya kinlekar ka imlang kasalan hakabang wat ka sidong matao kadang keting kabakrawa balai te bangin kenmau ya kata balai te bangin kenmau uwe pat balai ko kilok kibain maka sosial media hewan aji mulem yang
Bagi ng Tracy Tom Jesu, na Lord karoy kapar, bagi laban sanur, ya kasnong katao, ya kipagba noksosnang, knamba, kandon kasuk kasan, kasyomsuk kasosnan, ya kiklung, ya kikna, ya kikentay kisamla, bat ya parok kinoksosnong, jom kajelam megalajong. Kata kepada Tuhan, ban kerpa dia pikir paiba baik. Jom kan nongstoin konsensi baru joko wes kasih korokoi. Togin ya trelang bagi kasorkan hapok ajelam jok NPP. Ai hangi kakti kapan ya ketika diam. Togin ya trelang bagi aji mutlang yani. Bangilan ban ai kababahatam. Nakanta kabit kabiang jom ka distrik jompi nakanta kabit kabiang jom ka jelam igla jomi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.